U večerašnjem Face to Face-u sa vama su Muni Bušanović, generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, i Ismet Turšić, portparol BH Fanatikosa. Već smo 50 minuta u programu uživo, poštovani gledalci, vrlo iscrpljujuće, ali izdržat ćemo do pola 9 pobjeda. Nama nedostaje, fali pobjeda. Pobjeda ove zemlje ili pobjeda za ovu zemlju. Zato smo mi toliko i isfrustrirani kolektivno. Nema pobjede, makar sportske. Jel poraz, jel neriješeno, a nema vala ni sportske borbe. Gospodin Muni Bušanović, generalni sekretar Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, dobro večer. Dobro večer, hvala. I Ismet Turšić, predstavnik BH Fanatikosa, dobro večer. Dobro večer. Gospodine Bušanoviću, hvala što ste došli. Kada su ljudi čuli da organizujemo ovaj face to face na ovu temu s vama, 99% je kazalo neće doći Muni. Hvala što ste došli, hrabro i odgovorno s vaše strane. Dobro. I gospodin Ismet koji je došao iz Boras, jel tako se zove mjesto, malo blizu Göteborga i Švedske, danas avionom, jutro suranio samo da bi bio face to face. Hvala Ismete za taj naporni put. Ismete, kao predstavnik BH Fanatikosa te, rekao bi, bosansko-hercegovačke armije, to došlo uglavnom u izbjeglištu. Kako su zamjerke BH Fanatikosa naspram Fudbalskog nogometnog saveza? Pa ovako, gospodin Bušanović, moje prvo pitanje za vas glasi, prvo da se ja također zahvalim što ste odazvali poziv gospodina Hašfezovića, a prvo pitanje mi glasilo ima sa kompetencijom, odnosno nekompetencijom vas koji sjedite u Savezu. Mislim, lično moje mišljenje, a mišljenje mnogih nas, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu, da je jedna zemlja koja je dala fudbalere, trenere, direktore klubova kao što su Pape Sušić, Halihođić, Ivica Osim, Hadžbegić, Bajević, Baždarević, da pored takvih ljudi, toliki fudbalskih znalaca, da nama u Savezu sjede bivši ministri kao što ste vi bili prije rata, tačnije za vrijeme rata, bivši policajci kao što je bio gospodin Pušina, i ini biznismeni i šta ja znam, ljudi koji su tek onako po nacionalnom ključu. Dobro. Gospodin Maribe? Vidite, ja bi malo to drugačije. Prije svega, ako se obraća Nogometnom savezu, naravno da ja u ovom trenutku nisam ni kompetentan da odgovaram na ona pitanja vezani za rezultate. Ja sam administrativac, ja ne donosim uopšte odluke, ja ih provodim. Znači, samo da vam, ako može da se ne prekidamo, ja bih volio, a neću ni ja vas. Dobro, svolite. Samo da vas pitam, prije nego što počnem odgovarati, da vas zamolim da mi vi definišete šta to po vama znači nogometni, odnosno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, da vam ja mogu odgovoriti. Gospodin Šanović, ja volim da vi meni objasnite koje su vaše funkcije. Kakve su funkcije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine? Šta vi radite? Kako ste vi podijelili taj posao? Kako radite? Molim vas. Dobro, onda u tom i jeste problem. Vidite, Nogometni, odnosno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, kako je zapisano u statutu, tako se zove, pa ga moramo tako i zvati, je formiran na cijelom području Bosne i Hercegovine prije 3 godine. Znači, nepune 3 godine, 2002. godine. Sastavljen je od 2 entitetska saveza, Republike Srpske i Federacije. A oni opet od 10 kantonalnih, odnosno 5 područnih saveza iz Republike Srpske. Isto kao država. Pa vidite, sad postoji skupština od 60 delegata iz cijelog područja Bosne i Hercegovine, po 4 sa svakog od ovog što sam govorio segmentu. Ja to sve razumijem, da je to ogroman projekat, da je to ogromna institucija, da je to sve. Ja sam zamolio samo da mi objasnite kako ste podijelili rad sa reprezentacijom. A da se ne prekidam, da ne gubimo džaba vrijeme, upravo to i hoću da vam kažem. Upravo to izgleda tako da je tu stvar gubljenje vremena. Ja sam svjestan da institucije i rada vaše institucije i toga svega. Mene samo zanima zašto naša reprezentacija... Mogu ja samo dovršiti? Izvolite. Savez je sastavljen od skupštine od 60 delegata, zatim koja ima svoj izvršni odbor od 15 članova cijelog područja Bosne i Hercegovine. Izvršni odbor bira selektora, bira generalnog sekretara i sve ostale. Znači, ono što je generalni sekretar, ja sam administrativac i svoj dio posla 100 od 100 sam ostvario i u pogledu ove utakmice i u pogledu inače u životu. I ja vam moram ovo nešto reći.
aktivnosti Saveza vezani za selekciju otprilike maksimum do 5%. Ti ostali 90% Znači, usmjereno 95% je minimum vezani za ostale aktivnosti kao što su nogometnog, odnosno Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Da, to ženski nogomet, pioniri, premijer liga, prva liga, druga liga i tako. Morate malo brže i onak. Ostali 10-11 selekcija, domaća takmičenja. Šanoviću da ste vi tu administrativac i to je sve u redu. Ali sada da se vratimo na ono što je problem. Samo da vas pitam, Mogu li samo da mu ovo kažemo, pitao me od čega, šta je to 95%? Pa nabrojao sam ja, ženski fudbal, Nije to, premijer to je samo liga. jedan mali segment koji ste A i tu nešto ne valjamo. Imamo domaća takmičenja. Imamo funkcionišu. entitetska izuzetno dobro funkcionišu. Gospodin Šanović, molim vas, najbolji primjer. Molim vas. Samo upadati. Ne upadam, molim vas, moram ovo replicirati. Ja neću odgovarati. Ne morate odgovarati, ja ću reći šta ja znam i šta sam vidio i šta mislim. Mislim da to ne funkcioniše nikako. Svake nedelje se desi neki incident, manje više. Ili su u pitanju navijači, ili u pitanju nacionalizam, ili u pitanju, ne znam, potplaćene studije, ili je snijeg. Molim lijepo. Premijer liga ne funkcioniše. Ja ne znam kakva je situacija u entitetskim ligama i to. Međutim, pričama rekla kazala... Šta BH fanatično se zamjerio nogometnom savezu? Evo to Šanović je došlo do odgovora. Kao što rekli, mi vama zamjeramo to što vi 10 godina, konkretno, vi ste 10 godina, kad kažem mi mislim cijeli nogometni savez. 3 godine mislim, da samo znate, na području BH. Dobro, šta je postalo prije drugih 7 godina? Na jednom malom segmentu. Dobro, jeste vi bili u tome segmentu? Ne. Ja bio 98. ali nisam bio u Savezu. Kad govorimo o Savezu BH, onda nije to bio Savez BH. Dobro, 3 godine. Šta se desilo u zadnje 3 godine? U zadnje 3 godine se desila masa blamaža. Hoćemo krenuti sa reprezentativnim blamažama. Evo, samo ćemo ovu godinu gledati. Prva blamaža, utakmica sa Iranom, prijateljski meč, 2. februara van FIFA termina. Pola reprezentacije nam nije otišlo tamo. Otišli su momci da se kao otišao je Medvid, otišao je Vidić. Otišli su momci iz Premier lige, to je super. Mislim, meni je drago što s tim momcima predla šansa. Ali to se ne radi tako. 9. februar je FIFA termin, to vi vrlo, svi ste to dobro znali. A imali ste ponude Irske, imali ste ponude od Švicarske, sve ste to preskočili da bi otišli u Iran. Zbog čega? Da li je to možda Raduljer u Modrić, da bi gospodin Jelić stupio u kontakte sa njima, da bi se tu vezalo nešto drugo? Da bi pitam poljoprivreda, u čemu je problem? Ja ne razumijem to. Nema to s tim veze uopšte. Mjesec i pol dana prije utakmice odluke, kako smo svi najavljivali, i mediji, i vi iz Saveza, i mi navijači. Mislim, to sve najbolje govori 15.000 u Briselu. Mjesec i pol dana prije početka te utakmice naša reprezentacija ide u Iran da igra protiv protivnika koji nema veze što se tiče ni taktike, ni tiče ga da je sličan sa Belgijom. Zbog čega? Što smo išli u Iran? Možete vam reći? To je ta glavna zamjerka. Ja vas zamjerujem to nije glavna, da iznesete zamjerke koje ste iznijeli i koje smo došli ovdje u Hayat. Da iznesete te zamjerke pa da vam odgovorim na jednu. A drugo, ja kao generalni sekretar ne donosim niti odluku. Mislim, ako se upućujete meni. A za one ostale koje je javnost objavila. Vi ovdje predstavljate nogometni savez. Ja kad se obraćam nogometnom savezu. Ja, ali zaobišli ste ova pitanja koja ste zamjerili savezu. Ne, to je samo 7 pitanja. Reste ih. Jedan po jedan. Izvolite. Hoćete da odgovora, daj. Prvo, izvinite, molim vas, samo da se snađem među papirima, pošto sam ispisivao sam naš čitav dan. Prva stvar je bila igrač u reprezentaciji, kojima tu nije mjesto, kojima je reprezentacija poslužila čisto kao izlog da bi se prodali negdje. Hoćemo nabrojati mene igrača, meni je žao ti momaka, to je strašno doprinosi. U interesu prenošenja vašeg... Evo, između ostalog, mogu vam nabrojati 11 igrača koji nemaju veze s reprezentacijom, koji su tu, Boga pita zbog čega. Damjanović, Crnogorac, Spomenko, Bošnjak, znate li ko je to? Znate li koji je utakmica onaj kroz reprezentaciju Bosne i Hercegovine? Tu su pitanja vezana za selektora. Ne, ja vas pitam, mislim, eto, s obzirom da radite u Savezu, znate li ko je Spomenko Bošnjak? Ne miješam se u kompetencije selektora. Ne, ja mislim, s obzirom da radite s fudbalom, onda trebalo znate ko je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Svoj Hercegovine. dio posla koji ja radim, moram vam reći, a radim administraciju, ja sam šef administracije. Znači, nisam šef struke. Postoji 13 komisija u Savezu, jedna od tih je i tehnička komisija, postoji stručni štabovi svih selekcija, oni su odgovorni za igrače, oni su potpuno slobodni u izboru igrača. Izvršni odbor Nogometnog fudbalskog saveza bira njih, a selektor sebi, sastav sebi, što je normalno. I oni biraju u tom trenutku one igrače koji su najbolji. Mislim da ćete morati ostati uskraćeni za odgovorno. Drugi slučaj